Haia, Ceryl o Byw'n Iach Arfon efo cyngor yr wythnos I chi. Hi, it's Ceryl here with the tip of the week. Cyngor wythnos yma ydy ymestyn. Your tip for this week is stretching. Pam bod o'n bwysig bod ni'n neud gwaith ymestyn? Why is it important that we do some stretch work? Wrth wneud gwaith ymestyn, da ni'n gwella ein posture. Da ni'n gwella symudiad y corff. Da ni'n lleihau y risg o anafiadau, a hefyd lleihau poen y cyhyra. Okay, by doing some stretching, we improve our posture, we improve the range of motion and movements in the body, we decrease the risk of injury, and we also decrease the muscle pain. Okay, cyn bob ymarfer, before every workout, da ni'n neud gwaith ymestyn o'r enw dynamic stretching. Before each workout we do some dynamic stretching. Felly symudiadau actif. Iawn, so mae'r symudiadau yn gweithio trwy joint ar y cyhyra sydd yn prepario y corff I wneud yr ymarfer. Iawn, before a workout we do some dynamic stretching, active stretching that mimics the movements that the joints and the muscles are about to perform. Ar ôl y workout, ar ôl yr ymarfer, after the workout, da ni'n neud be da ni'n galw'n static stretches. Iawn, ymestyn static, lle mae'r corff, da ni ddim yn symud o gwmpas gymaint. Da ni'n dal y symudiad yn llonydd am chydig bach hirach na fysa ni'n y dynamic. Mae hyn yn helpu cyhyra ddod yn ôl at ei hun a helpu'r recovery lot cynt sydd yn neud llai o boen a llai o jans I chi fod yn stiff am ddwrnodau wedyn. So after the workout we do static stretching where we hold the stretch, hold the movement for a bit longer. So we're not jumping around so active, we're standing still a bit more. So we let the muscle come back together, we get faster recovery, less pain and less chance of being so stiff for days after. Iawn, so mae'n bwysig bod ni'n neud gwaith ymestyn. It's important that we do stretch work, enwedig cyn ac ar ôl ymarfer. Especially, it's important that we do stretch work, especially before and after a workout. Iawn, so cofiwch, os da chi eisiau gweld mwy amdan gwaith ymestyn, if you want to see more about some stretch work, ymunwch â ni i'r dosbarthiadau Byw yn Iach. Join us with the Byw yn Iach fitness classes, lle fydda i'n dangos I chi dynamic stretches cyn y sesiwn a static stretches ar ôl y session. So join me in a fitness class where I'll be going through some dynamic stretches before the session and static stretches after the session.